What's up mga kajam? So karon mga kajam, magpasalamat mi sa mga tao nga nitabang sa akong papa. Dako akong pasalamat ni Boss Darbox nga nakapa-inspire namo nga mobuhat pag-usab og video. Isip pasalamat boss, daghang salamat boss sa imong tabang. Hasta ni Ma'am Sipin o ni Ate Marie, salamat kayo sa inyong tabang financial, kay kundi patungod ninyo di mi makapalit sa tambal. So karon adunay video nga nagpa-check up mi, the same time nagpatambal pud mi. Actually highly recommended yun ni doktora nga mag kuan gyud nga ma-admit siya, but we take the other option. Na siya mga tambal nga gihatag sa mua, pero observation pa na siya, obserbaran gyapon si papa kung pananglitan dili mo effect ang tambal, padayon jud sa pagpa-admit niya para sa iyang kaayuhan. Ug salamat po kaayo sa mga tao nga nitabang og ampo namo, labi na para sa kaayuhan sa akong amahan, sa akong mga higala nga walay puasang pag-ampo, ug labi na ni Mark Erickson Navales and Navales family sa pag-recommend ni Dr. Santos. So daghang salamat, and I hope nga magpadayon ang grasya ihatag sa Ginoo para ninyo. Daghang salamat. Ika pa unsay mo sulti pa, di ka magpasalamat pa? Ay pagilak. Gilak siya sa. So bye bye guys.